Ole hei vo in September ni som ni pariat hian kan chung kwa tua len ve na thin Champhai Circuit House tua la hun kan mang ve le me kani helai hian kan upui fanau te po so an ve fa hi mi pa pathum an nei ve to ani kan pa phei ve chin nge helai te po hian leng ve ne te pon ve zela hai ai zol lam mi te pon yang ai bolero nen te helai tual hi nuam ve le ni Champhai Circuit House helai hian in ka fa pa te ber remru ta kol ni ya boite son u te pahni hei ti hian so gate bula son na sin te polo par vele to helai bo ro khin nuam ve hrim theng thon nuam ve me mani chuan ti hian kan phei zelanga mani karon lak na tang khan hei Champhai phai kha alo dang lam le to em ti kha athir tu te po kha in lo en thiam vele maianga ba phei nai yang mi lo long tan to phai zol te kha helai tang hian mani ka lak na tang bo kha kan ti vele nge hei ti hian zoom dong nge hi Champhai phai bu hi la min lo dewa tu ma deuh chu ku mor te po eng tana October thalai ni som panga tang ni som ni chove la chuan tu ma ho chuan seng me to do ni na langa he ti hian kan zoom ma thei to pin so zau tlang khani ta chuan he la hianin chung chhovel so in en thlir tiamanga ruan tlang khani le ta hianin Champhai local ve ani le mai hian kan zoom le deunga son amak ve ko me Champhai phai om dan hi khon phai zol pui ni si khon phai zol lai taka te tlang pong ram ngon yom tak thing ten ding le khupa kung te po khu ti moi zol tu ni te po hian alanga tham iti maila leilet nei tu tena an han chol ha dam ve na tur tham ang chi te kha interu te ading nem le ni hian in lo thlir ve in tan leo video te kan siam ve le ani vo in chuan len rual zung nen ram tuan relin kan tho som fang hun duai ka thlir vela adi kelo me thei kan tho fang cham duai ka thlir vela yang de pa kol ve hian ole he ti te kanile photo so